Nagabenta ke khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Piboro kini kilong ki khubor mamta kasni. Bu jingkli UMDC nasyala balai basram katulap kino tray ka KHADC. Kador batalang jong ka KHDC kala kun no haka arp trek uno pra haka ba na kalyang persya kala bu jingkli ya kalyang sansyar ya kajingsi utulap ya kino tray ka KHADC. Kai kajing mentoy bat balai bakim juyok biangpor la persengau uba tinwel dekhar MDC ka Syala constituency. Susu uba tinwel dekhar uba rumok ya ka isi uba penyan. Susu uba tinwel dekhar uba rumok ya ka isi uba penyan de bagi tray jaitu ne balai. Bapai ka jubab na usi uba penyat jing siem ulai tu. Kalong ka basisya bagi no tray ka KHDC kim juyok biangpor ya jing siu nama badan kapor baka duna pisa ka council kahab ban yo ba na ka sorkar jela. Susu usi ulai tu ka council ha ipor ibalangkot kalaile kat bala ban penbiang ya ka jing siu jong ka KHDC da ka bayo khajna ka ba ka council ka yo lum nakikam khayi khabar. Ketika sistem pengelola jaga office jangka konsil ke Basel, mana orang yang ada maksud kita, nanti pendukung mengarahkan mungkin malas. Jadi yang kita shifting jangka konsil pada area tertentu pada cakapan chief root tertinggal yang bangun house dan still kita di pengelolaan kurlong kat baru di hatu gani di timur rak jengam dan depression kat council dan bagi yang concern kena siapa saya chief office nama kalau mentar kat kondiasi di bawah mau kalau pun simpulan yang ibarat memang dan kami kalau mentar di kami apa jadi ni yo bekerja sebagai jaga lesi kata kami dan lebih kuat tip ke dalam program dan mereka proses proses saya sebenarnya tentang laksimo agino sites no harus sudah token Mr. Insurance Sir, Bang Berhau ketika cikgu berawal di Lembaga Undang-Undang Nasional. Hoi kalau pergi sisya wilayah keren, HPD adalah satu kondisi untuk house. Ia kecil berkam dan seban kendriak ia ka office rekam ka jumi nak kena ke Jakarta badan cikgu ke Jakarta seban yo perlu berkam dia ka Jakarta kali berbentuk yang kita oleh tuan berkam office council. Di hari ini berkali Mr. Insurance nak kalian jumi tansion kumba saunai berita mulai dulu ya Chief Minister adalah Urban Affairs Minister belum Deputy CM kedepan nak kalian juni pakai city layak city but ia kena city badan Urban Affairs Department kita ban examine but dan shen layak ni dulu ya ban suku ke status jom ketika cakap kalau kuno nak kalian juni nipan yang ketika cakap ke Bakham Syajan pada assembly jom ka beklian hang ni po moding dia dan ringi suku kumbaka jimut kamain yang government pat kimut ban ai ni sebuah ke new administrative block ke bahap tipo mo pedang de nila shukun slow dekat dia ni pat ajak ko ba ladaki alot tinggi syakir sekan kam jengai ada senang kat kam jenjat sia nak ispo kat sang senang kat sa longkam nama ka sekretariat tu kitmu di bandar syakir de yang mentangi subal sedayo kini bahajan jom assembly kan kamhan akan kawan dan akan yang ke Department Urban Affairs Department jom sorkar jelas gila aktif ba tin sampai ini kam ba tin sampai ini ban peklam ya kowe ke cakap ba kidon and rekan no visible dan blog di paket ke kata nama paket ke joint inspection ba ko makalong namar ba ya kasali kami di members di officers bagi staff lasil tak nak shares kebalayo belum nak ki major minor minerals but ki major minor juga forest produce de berkunjung kini ki own revenue collection khamtam within professional tax ki fees ki bapher namta ban yo kasiu tulok salary
ini perkhat lesi di tinu kilat lagi bahkan don ka lat penmi khajana ya council lesi ni perkhat bakun tadi ke office ke badan menta ka don hapo cakayo sila on ki commercial area kada niyo ya kata kawai ka caka ban shift kan yarap Mr. Deputy Chairman sir ya ka council bro kawai ban yo revenue lesi na kadi ka office ke badan IY dan dekat ke barai ke komiti yang kawan pentrekam yang kena kena penolong kelak yo revenue dan yo khajana nam tak jembet jembiak jomka kawasan kita Mr. Deputy Chairman sir cuba boleh menjadi bersyukur.